Utisak u jednoj rečenici. To je najbolji motor, ovaj. U jednom trenutku dižem pogled i vidim oko žute starke. Hop, 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 hop. Više imaju afiniteta prema cruiser motorima, čoperima, nego prema zujelicama. Šta je, vrati, Pavlovićeva mast? Pazi, klasičan vikend. Lepo vreme i svi su izleteli da peru svoje ljubimce. Za danas imam netipičnu priču, ali pre cele priče perem duću i idem na kafu. Sorry, brate, kasnim kao po običaju. Gde si? Aleksandre. Čekaj, pre nego što krenemo sa kafom, pošto mi je priča jako konfuzna. Aleksandar. Brat Aleksandar, mi smo pre 10-ak dana, znači ti si onaj lik koji mi je kupio rukavice. Jedan od likova koji... Poslednji. Da. Što sam ti kupio? Biće ih još. I onda smo bez veze pričali da ja imam neku kombinaciju da prodam mog Ducatija, jer imam želju i volju da kupim novijeg Ducatija. Da. I onog 620 sa direktnim ubrizgavanjem. I onda smo pričali na tu temu i ti si došao na ideju... Da ja prodam svog i da kupim tvoj. I da kupiš mog Ducatija. Znači, šta je nama sad cilj? Pa, cilj je da prvo prodamo mog, dobro. Onda kupimo... Kupimo tvog. Kupimo tvog, a i kupimo mog. Meni. To. Jako konfuzno. Ništa, pijemo kafu, pa... Moramo sve ovo iz početka. Naša kombinacija Aleksandra i mene. A najviše volim da se zgrabim za neku foru i onda kidam, silim. Mene niko ne zove, pazi, full imeno, znači samo ono Ace, kajem gdje si našao Ace u Aleksandar, znači nema žive sile. Aleksandar, brate. Aleksandar I to je to. Eto, naša kombinacija je, pošto sam ja spomenuo da bih voleo da prodam Ducatija i da kupim Monstera novog, tačnije novijeg. Najcrveni. To je najbolji motor, ovaj. Ovaj je najbolji motor. Molim? Ovaj najbolji crveni. Da, taj crveni je najbolji motor. Da. Da se vratim na celu priču. Želim da prodam duću da bih kupio novijeg duću. I imam neke planove za zimu, ako sve bude kako treba. E sad, pošto smo mi pričali, a Aleksandar, ne, Aca, Coa, brat, želi da proda svoju Hondu Rebel 125, pozvao me jednog dana i šta si rekao? Pa, da se zamenimo, ako može. Da. Da ja prodam svoj, da ti doplatim, skupim još pare i da kupim tvog. Dobro, a onda za taj cash kupim novijeg i onda krenem opet krenem u projekat i u celu priču i opet od babe i opet. Da ne bi bila glavna tema cele ove priče ova naša kombinacija, pričat ćemo o Hondi Rebel 125 kubika, Honda, vazdušno hlađenje, 2 cilindra, paralelna, jedan karb, što je jako zanimljivo kod CM i Rebel, pošto nosi iste agregate, napred i pozadi žičane felne sa jednim diskom, nazad uvek doboš, to su čoperi, šta da vam radim. Kod ovog modela naslon za suvozača, bisage, ovde napred ova kožna torbica u kojoj ima alata. Da. Ima? Da. Ima, fabrički? Da. Wow. Koliko imaš na satu? 56 i 401. 56 i 401, to je prava kilometraža. Da, od prvog vlasnika kupim. E sad, please, možeš ključ samo da čujemo? Može. Čekaj. Ajde malo više.
Dobro, pusti. Još uvijek je hladan. To jest leden. Ja sam isključio gorivo. Aha. Ukoliko mogu da prenesem zvuk. I... jel mogu krug? E sad ovako, naslov cele ove moje priče je motor za A1 u fazonu čopera. I uvek kada neko baci takvo pitanje, ja kažem Honda Rebel ili Yamaha Virago 125. To su dva perfektna motora, bulletproof, samo je razlika u tome da li želite linijski, tačnije redni, ili V2 motor. E sad, kod ovog motorića, prednja guma, rekao sam, ok, zadnja je dobra. Pa koliko sam mogao da čujem, u jako dobrom stanju, radi smireno, nema čudnih zvukova, nema zvukova lanca u mašini, ventila. Eto, kozmetički, ovo je prva stvar koja mi je uletela u oko, a to su ove packe po rezervoaru. Ovo bi trebalo ili da se pređe ili poliranje. Ovako što se tiče ovih hrom delova, oni su ok. 125 kubika, opet ne želim da zvučim kao to je to, jako je majušni motor, 80 km/h, to je... Evo ovdje hrom malo ima isto ove, kako da kažem, to nije oksidacija, ali ima ovih packica. Eto, ima tih sitnih kozmetičkih nedostataka. Ovih ovdje na rezervoaru i ovo ovdje na amortizeru, ali generalno motor je u jako lepom stanju. Moja preporuka za ovakav tip motora, nebitno Honda Rebel, Yamaha Virago, sve što je u chopper fazonu, 125 kubika, idealno je za ljude, eto, 40-50, koji žele za pecanje i eto po svom kraju malo da se džiraju, ili za klince koji eto više imaju afiniteta prema cruiser motorima, chopperima, nego prema zujelicama. Tako da, to je ta kombinacija. Rekao sam sve što sam imao na umu, a sada se vraćam kod Coe da on proba Duću. Utisak u jednoj rečenici. Čekaj da skinem kacigu. A? Kao i ti prvi put kad si seo. Znači, fenomenalan. Fenomenalan motor. Fenomenalan motor. Kako se ljudima vraća osmeh na lice kad voze Dući? Realno, za ispod 40 nije motor. Za ispod 40 nije? Pa to je rekao i Fiće, to i ja kažem. Nije to taj zvuk, znači to je za motor od 40 pa naviše. Znači ono, prosto sedenje na mom i sad ono kao u drugoj si kao skrećeš, ne, ovo prvo i skrećeš, znači ono tu toliko ono, kako si stisao to si dobio. Da. Znači, nema ono kao vreme, nego odmah si tamo. Nema Japanci, nema... nego... Što kaže ono, here, there, gone. Da. To je to. Ovo je gone. Dobro, znači ja sam naš kupac za Duću. Tako je. Kraj današnje priče.